Simjing rise sedang mas mukoi number light spark light fra. Wan berundo emen do para. Tanya roji istay bajing ha. Gajing ikan jing star kan jing ku. Jombu try ubang syukur. Para kajing angno jangi kajing tumu jangi hau jisu agane hiu kirish bakui inang yai beteng benduai naga binda kari jangi naga binda paro kajing tumu shime shime ai ba ka bor jisu nang trai kam halo jangi halo ki bapang ki bashitam ki basno jinja ki basno kutlat ha kerteng upa baru kon baru mensi em bakoi kajinga e jango trai jangi jisu Christ Barka jingi jangu blay, lem barka jingi silak jangu min sim bakui, kindon, rengka bat pi barong, Rengka bat hiro. Wahimen ko para tongin sangesh por, ban pendimai yaga jingdon jangu jisu hapo jangi, ba namar ba jisu don hapo jangi, ba ni eat ya ublay, ni don ka jinglong jangi jangu Chris, ba ni don Kristan, ba kaya kaba pindu ya ga jinglong Kristan hapo jangi kade ka pop habangi kongu ya ga jing pinju ka jimpan shoy ni ngop ha ka pop bat ni pindu ya ga jinglong ublay hapo jangi tongin kar phadio jisu ban kinti buram ingi sachasin lempa ga ne yu krish pa kui bangi ni bor halor ki jing thalor ba bon jai jangi kaba pinbit ingi kaba pintut ingi ha ka benduai wa ka man ya ine bar jisu Kotrai jisu map yangi sait kud yangi na bahar ki pop ki bangilale bamenang kintiu buram yangi rangkat batme nga phalam au ble badan bor bor bad happy moment ko para bangalale pop shipun e dak jim parka dak ki dak kam dak jingle kale dak jingle para changa dak jingle para changa dak jingle para pakao e changa Namar kata nakapadi kamaria bakui kabaya isa kati soti ya kiangen bakiri kui bari api ko himmen ko para banduai nakabinda changa au trai play chungi ublay badon por baro nis suni yangi parendala mapi ki pop jangi unialam yangi shaga jingim bam jika Amen. Striking right go play. Shime jangi iduai nagabinda ki bapang ki bashitam nagabinda ka longi lam sem jangi au jisu nam pen kui pen gantang yangi bai pai bai duai nagabinda ka ri jangi nagabinda baro ki kinna ki ba ap ki rusal ba per iduai nagabinda baro ki nong pop akin kala ka ba mo to ai ni karpat ko blay badan bor baro Bamangi ki barake ya ki jingmaya janga jimmi pa jangotrai ngilong ki babit ben pediang ya ga jingkamen janga jing sius pa jangi
Da utrai jangi Jesu Kristo kuan jame. Uba imbado ba sensha rengkat bad me. Haga jingelong kawe jang mensim bakui. Ublay junom la junom. Amen. Kajing pule na ki kam jong ki apostol. Hakitu kisi kitu ki balak syak pensapret na ki dau jong kajing ban ben kabala me hadin kajing peniap ya u Stefan ki lalet shado Phoenicia Cyprus bat Antioch bat kim shem lakren ya kaktin hakanu kono latang hakiju Henry ladon katu kaningut naki kirang ba kibana Cyprus bat nakirini kibala poi sya Antioch bat kilak kren haki Greek ru kialap ya utrai Jisu bat kakti jong utrai kaladon bat ki bat shibun ba kibreu kibalanget kilap hai sya utrai kakubor syapangkani kalap poi syak kishkor jong kabalang ha Jerusalem kumta kilap ha ya u Barnabas sya Antioch haba ulap poi bat ulayo I ya kajing ai jong ublay ulak sengau kemen bat ulak kuntu ya kibarok bat yaine ha utrai dakado unut kabaskem naba ula long ubreu ubabha ubadab da umensim bakut bat kajinget bat yabun ba kibreu lak penias suno ha utrai nangta Barnabas ula le sya Tarsus ban wat ya u Saulus bat anda ula syam ya u ulawan ya lam ya u sya Antioch barok shisnem kini kila ya kendu ya kabalang bat kila hika ya bun ba upat ba bat deha Antioch ba ya kisenran lakot hakasin paningkong ke Kristan kaktin jo utrai Isongo yaple. Sampra punyo nomor nyo spa nyo puas. Utrayun don rengkat bat pim kajimpule naga gospel bakuit kat kumya anis
kalalong ka jingkawai jong ka jimpen kentang ha Jerusalem. Kalade ka por mentalang padu Jesu ulayai ha ka temple ha ka tingkong jongu Solomon. Kumda ki Jew kila yalum saudong jongu bad kila ong. Haduk lano men pelenga yangi. Ladang mede ukris to kren shai hangi. Ujisu la juba ngalala yatu hapi henre pim nge. Kikam kiba ngalale haga kerteng upa jonga kiang saki yanga. Henre pim nge. Namarba pim long na kilamborot jonga. Kilamboro jonga ki shashkor yakaktin jonga but nga yetu yaki bat ki boat yanga but nga ai haki ka jingim bam juku but kinom ya lanoru but anom don uban kentet yaki nakti jonga upa jonga uba ai yaki hanga ukam kraw ban ya barro. But omdon ubala ban kentet no yaki nagakti jong upa. Nga badupa ni yalong kawe. Ka gospel jong utrai. Siniwa yang meko Chris. Ko himen ko para bayid ha utrai Jesu Christ. Ki Jew ki kerli ya ka jingkerli ha Jesu hato melong u Christ. Hadu katno pipelenga yagi. Ngidon kampan sautu ya ka ne ka jingkerli. But ki sautu ka jingkerli ka ba ki Jew ki labu ha kamatu Jesu kalong. Ban sautu ya ka jinglong u ble bashisha jomu. Hato melong u Chris. Badu Jesu ula ai hangi bun ki dakishin ban pensautu yangi ba ulong u Chris. Don bun ki briyu ki kli hangno ha ka gospel ba u Jesu kren ba ulong u kuno bale. Barley u Jesu shimla juba bun sin yaki briyu ba wan kli yawu hato melong u bale, hato melong u kuno bale, hato melong u Chris. Namar ngitit u Jesu syaiton ka iya jonga kampat poi, ka por jonga kampat poi. Tang haba poi ya ka por jongu un sustang ban penpau ya ka jinglong bashisha jongu. Namar ngitit ladau penpau ya ka jinglong bashisha ha kibriyu kin peniap kloyo. Tu Jesu don kam ban pendap ya ki kam kaba upa ulapa ya u ban le shwa ba un penpau ya ka jinglong u ble bashisha. Namar ka ne ka daw don bun ki pri ki ong u Jesu shimla ong ha ka gospel ba ulong u kun u ble. Ba don bun ki briu ki shim kabu ban krentat burom ya ka jinglong u ble bashisha jongu Chris. But mintang don kam ban sautu ya ka ne ka jingya tainia hapadenge ju badu Jesu. Haka porayu kini ki briu kilawan keli. Bad kektinu beleka on haka por baki perlong yaka jingkawai niam kam dame siapa ga jimpen kentang yaka temple jongo bale. Manus nem kiwan lang ban reke yaka ne ka sniboro. Kane kalong ga jingkan mau yid jongi ju ban kin mau hadu katno uble u id yaki lemba u Judas Maccabees. U Judas Maccabees haka kita Maccabi niyo i baule yale yakatema Persha yawu Antiochus Epiphanes ba sau. But u Antiochus Epiphanes ula pentingit yaka temple ula le knia ha ka duan ka dupat bat ula penja burom ya ka jingkantang bat ka jingkoi jong oblai ha ka temple Jerusalem badu Judas Tadeus ula yale ya ka tema
rengkat bad buon ki Jew bad ula job yau Antiochus Epiphanes basau nangda ula yalum lang baro ki Jew ula penkantang biang hapo ke jingalang jongi lingdo ya ke temple biang nadu kata kapor kalalong Shispa Henry Posan BC ki Jew ki yalum lang ban perlong ya ke jingkawai niam jongi kum ka dakashin jong ka jingkan mau i kaba uble ula le haki ban pinyo biang ya ke temple bala sharp pintingit dau Antiochus but kane kalong ka jingkawai kabalong kabada da ka jingkamen but kila rakeru ya ka jingshai jongu Chris katchaba ngi burom ngi mane ya jisu ngi de uble ngi de ban ken mau kalong ka jingmane ya ka jingshai na mau jisu la ongbon ke baro syapang jong ba ulang ke jing shai jong ke parte ula ong ngalong upo bala wan hiana bane ujisu la ong ngalong ke jing kam ujisu la ong nga balupa nialong kawai badu jisu la ong ya ki kam ke bangile kap saki ya upa bad ujisu la ong nga kren ya ka ba upa ula beta ya nga ban kren bad uyang saki nyaga binta upa but buon ki jaka ujisu kren haka gospel jongu yanis syapang kanega jinglong ublai upinyasurim yalade bad ublai bad udon uong ngadon shua Abraham ujisu la peni shai kadar yaga jinglong ublai jongu hawu Henry buon ki briu ki kinyum persha yawu kalam nge yakani but minda haba ujisu yang haka temple bad kiju kilawan minta ngideban sautu mano badon ha ke temple mano badai bandon ha ke temple mano badai bandon ha ke yimane shua yengi badai ubadai minta ujisu udon ha ke temple bad kilar leisha ke temple badu kili ya ujisu ki hato melong ubadai hato melong mesaya hadu katno pipenlenga yengi bad kaneke jinkali omdon shisha yaka jingmut omdon dore ye ban kirli kumne yau jisu bodon haka temple kumba ngile haba ngi wan shayi mane ngi kirli jisu madon hanne ne em haka temple bar ngitte tha ublai usham haka temple kane kade ka jingi kai kade ka jingi choli tenginum don kamba nartatin hato ublai udon haka temple minta kini kiburu ki kirli yau jisu haka temple hato melong ublai te kiwan le ayu haka temple namar kiwan haka temple om ban mane ya uble kabam kiwan haka temple ban kinno ya uble ban kinno sniu ya uble ko himmen ko para kane kalonga benda kabang ide ban puson ru haka jingim choki bon sin ngi wan ban mane ya uble ban ni kirli kumba kirli ya ki ju hato melong mesaya hato kodon jimmut eye ban duai hame hato gadon jimmut eye ban shania hame kato gadon jimmut eye ban ngeit hame baru jiswong pimla ban nge hanga namar pimde kilambrocho tangi lambro jongu Chris tangi lambro jongu ble kila ban ngeit hau jisu kilambro jongu ble kinam kelli hato melongu ble hato melongu Chris kilambro ki shashkor yau ya ka surjum ki lamborot ki itu yau ki lamborot ki ngeit hawu ki to ki ba shashkor ya ka surjum uble ki to ki ba itu ya uble ki to ki ba kongu ya uble kimdon kam satya ban kelli jinkeli hato melangu Christ te mano ba kelli jinkeli hato melangu Christ ki to ki brio ne ki to ki lamborot kibampat don haka sem jongoble kito ke lamborot kibampat shashkor ya ka sur jongoble ban penshai ya ka jinge jongi ni don kam barabor ban shashkor ya ka tinu ble nagata ka daw ko himmen ko para ni yosno haka kaki kam jongi apostol kibriyu ki pediang ya ukris kila shashkor ya ukris kila kongo ya ukris kila ngeit ya kaktin bala yelap haki bati kerlalang kristan banios ngo kadeha andio kibriyu la shakot ningkong kristan
ki Kristan ka ba mod ki bange hawu Kris. Ki Kristan ka ba mod ki snautu ya ka jingdon jongo ble ha ka temple. Jingdon jongo ble ha po jongi, jingdon jongo ble saudong jongi. Kane kalong ka jinglong ka bangide bandon ha ka jingem jongi. Man ka por ngide ban pendimai ya ka temple jongi. Man ka por ngide ban pengantang ya ka temple jongi. Ka temple jongi kalong ka met jongi. Ka temple jongi kalong ka donor jongi. Ngideben sotu hato ujisu don hapo jongi. Ban ngideben ngeit ba Kristan ka ba mod ki ba ya Kris. Kristan ngideben long Kristo tokos ki ba ya Kris, ki ba peni ya Kris, ki ba penpau ya Kris, ha ka jinglong jongi, ha ka jingem jongi. Te habangi kerlalong ki ba ya Kris, ki ba yid ya Kris, ki ba ngeit ha Kris, ki ba emrengkat badu Kris. Ni kalalang Kristan. Badu Barnabas ula Leisha Antioch. Bad ula yo iya ka jinglong jongi taki Kristan. Bad ula yo iya yu. Ki don haki ublay. Ki imbadu blay. Kaya ka dak ka ba tolong iya Barnabas. Ban pensisya bakini kilong Kristan basisya. Namar ula yo iya ka jingdon ublay. Ya ka jinga ublay. Ka trekam hapo jongi. Kumno o Barnabas ulaban sa utu baki don jinga uble namar katino ble ka o Barnabas ulang uburyo ubait ya uble ubadap da ka jinga jonga men siam bakoi ban ya jan bat ki para Kristan ban kindi purom ya ki para Kristan ban penbreng ya ka kubor babha jongo ble ngiro ngede ban don jinga Bad ki bas ngap yang ngiru ki de ben pidiang ya kene ke jinga bad lempa kene ke jinga trailang badu Jesu bad ni kalalang Kristo tokos bad ni ba ya Kris ni penbriang ya Kris habang istang ban ba ya Kris ngin kalalang nombur jongu Kris sinran jongu Kris bad ni niyo ya ke kertang Kristan mintang idon kampan keli ya lade hato ngilong Kristan basisya Hato ngilong Kristan basisya. Hato ngilong sinran jongu Kris. Hato ngidon neem ya kaju ka jimpensle kaba ujisu kular yang ibay. Ko himen ko para tongin pentimay ya ka jingdon jongu Kris. Tongin penkantang man ka kerlemat ya ujisu hapo jongi. Kumba kiju kilarake ya ka sungi burom jong ka jimpen kantang ya ka temple. Lese don pun ki baro ki ba pen bersih ya ka jingkuit jongi hapo jongi. Padu Jesu u kot u verengi baro bor ha ka jingim ban pen kuit pen kantang na ka ban bit ya kino ki daw ba pen bersih ki pen tingit ki ba pen chakleya ya ka donut ya ka mensiam na ka ban yomad na ka ban kinti buram ya Jesu ha ka jingim jongi. Itu ai na ka benta ka ne ka jinga ha ka ne ki ukarish pakui. Jesu bai kerko kerdo yangi pensle yangi penkantang sasasin yangi namar kidau janga jeng talon born sin ngila jingai no nami penkantang yakamet kapar jangi bangin dub itu yame bangin dub id yame bangin dub kongup yame bangin dub ngeit hame bangin dub longka jame enyaro ya utrai Jesu Christ tangin plai ke jingi ke jing nganget play ba badan por baro unang tao meni part ka kindo para Jesus Christ pun ba way jangu utrai jangi ya bala pun na men sim bakui ya bala kana kamai tesoki bala shalabe Pontius Pilatus la sana panayabu la ya platat yabu la ya shakibaya agasni kabalai nami pan nakibaya Wala kiyo shabani kusham shamon play dan board baro nanda unwan pa dan bishari bayim pakibaya ngin homen sim bakoi hakabalam Catholic bakoi hagajinga sulak hirikoi hagajima ikipo hagajimi pa kado hagajingim bam jikut amen Laispa Prapusal Laispa Prapusal
Toya duai ko himen ko para baga jingkinia janga bar jampi kallam kaba priang kun hau ble upa badan bor barro to try to take ti jopi la ta ti ro no ka take so which is to ai ma bala ko so ba ko wai to a ingi kerpal ko try bangin shem jinkamen barabor hakini ki jimaya paska knamba ka jimpen demai kabayai tre kam hangi kallam ka dau janga jinkamen paklam kut jangi da ukris utrai jangim amen utrai undon rengka batpim to kentiu yala ki donod pagin aingu ya utrai ublay jangim dashisha kalam ka ba shong hot bat ka bade kadeti jangi bat ka jim penim yangi hagi por baro banyaro yame kokin rat henry kamdam hagene ka por banyaro pindon burom shushu yame naba yevu krisukun lambrot paska jangi lakinia ju pep bantarwa yalade nagabinda jangi badu yada yangi da kabaya yasai nagabinda jangi hakama jame ulong ujinkinia ubam yapshu ukun lambrot ubala shap yapshusin uba imjuna namarkata habala dap mia daga jingamen paska kaparte baro kawe karsa daga jingero yame ki por beningru baki kinkon angel kirwailang yang jingruai janga buram jame bat ya penpena kalem sange bakul try bangin dup pin kantang ya ka jingim jangi rangkat badumen siam bakuit wan hiar halur ni upu bat kawain tongin trang nadu ka donut banginum don kano ka jingar tatin banginum don kano ka jinge ban priang ban nge ban eat ban kongu ya jisu ai ba ka jingwan hiar jungmen siam bakuit kanam pen slet mai ingi wei pai wei ru bangin ya rangkat bar jisu dashisha melong ubakui kotrai katame jong ka jinkoi barro namar katangi karpadia me to pen kuit pen kantang ya kini ki jing tarwa jangi da ka bapa ya umen sim jame kum ka umje halo jangi bakin kalalam yangi kamet bakas nam jamutrai jangi o Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngabha ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kedia yavu badala ai halake sentran u om to shim bato bam na kane pi barro namar kane kalong ka mejanga yakaba enaiti naka benda jumpi Hakaju keru kamenta lalaya bam ula shimya ka kuri badda ka baingu biang yame ulaya ka halake senran u om to shimbat dina kane pi barro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutang batte mai bad bam jikut ya ka bayan pen mi na ka benda jumpi
pa nagabenta ki babun, nagabenta ka jimap ya ki pop, tolaya kane, ban kan mau ya ngam. Kusnam bakardor jango Chris, tapen kuit yangi. Tapen kuit ikimen siya madim pen kuit. Pen koi pen kia ikibapang ibashito. Yada yung inaw pa man. Kajim maya jong kajing Katasin bagi bamyune uku bagi tiga kane kakuri iben na kajing yap jong mehutran tad hadung Namar kata, ngi kiba penmenta ya ka jingia pa ka jimi pa jangu, ngi tarwa hame ko traya upu jang ka jingim, bad ya ka kuri jang ka jim penim. Ngi da ay ngu aydem, namar melanyu yangi, kiba bit ben yang hakama jame, bad ban shakri yami. Da ka bas ngevre ngi karpad yami, bangi kiba yo benda haka met bad snam ukris, ngilong kiba la pinyata likawe, da omen siyem bakui. Takin mau ko traya ka balang jame, kabala priyang hasatala ka partay, but the penjanaya ka haga jingi, Rangat badu Francis uppa bakoi jangi. Will but marvenu bishop jangi, but baro killing dog but kirinium. Takan mau lemro yaki himen ki para shinrang but kinde, kibela yotia daka bakurmen yaga jimmy pa. But ya baro kibela kalat no haga jingis ne jamme, top diang yaki shaka jingsha ka kumat jamme. To yisene yangi baro ngi karpad yame, Parengat but kamaria teis di bakoi, kakami jango ble, which also bakudo kurim janga, ki apostle bakoi, who Francis de says bakoi, but baru kirikoi, kibela pensava, yame pateng la pateng. Nilang kibabit ben ya bentalem hagajingim bam jiku, but bangini raw, but pendon buram yame, da ukun jamme, o Jesu Christ. Davu lembadu badhavu kallam hame ublay upa badon bor haga jingelang kawe jingamen sim bakoi barro kaburam bad ka jingero junam la junam Amen. ko himen ko para tungin buhay pa o Jesu un pen kantang yangi lempa ka jingis ne ka jing ublay upa bangin yo ya ka bor jingamen sim bakoi hapo jang banlong ki baseizo haki ke barro ka bangile haga jingim jangi Kopa jangim, Amen. Kalong bakoi teng jangmi. Kanwan hiwa jangmi kalong kamon jangmi hakan jab kumar bening. Tuai yang minta kejimpang jangi kapahara kasi. Patama pigi kereng kasi. Kumbangi rungi mak tiga beres niu yangi. Pada dalam jangi shaka jimpan shoy. Ndre tapalai tingi nakatasiu. Top light yang ini karpat patrai nagi jingsiniu barra. Haga jinx born jamme, to I jinx suk jinx sign hagas ni jungi, kanambada ka jingera ka jingis ne jamme, ni light para bona ka pop, but ni yo jingeda na ka jing jinjar barro, ka bangidang up kemilindia ka jing karmen bakui, but ka jing wan pa jungunong penim jungi, o Jesu Christ. Nama jumbe kalong kaiba, jumbe kapor kapor, jinam la jinam. Kotrai Jesu Christ, meyu bela ongha ki apostol jamme, ka jingsuk nga I happy, ka jingsuk janga nga I happy. Wat bet iki pop jangi, Henry ya ka jinge janga balang jamme, badha ka jings born jamme, tai haka ya ka jingsuk, bad ka jingetale ka way kat kum ka mon jamme. Mame ubaim, badabasensha, junom la junom. Amen. Ka jingsuk utrai kandon, badabor renka, but pim, Renka but pim. da ka jinge do Kristo in ya ingo markelia. Oh, good land bro, me bagi doki boka perte, to se meyani. Oh, good land bro, me bagi
hakami ukul lambro jong play hakami bucket na ka pop jong perte so kita ke bala khorcha ka jing kawai jong ukul lambro Melawan ban pensyai hangi pensyasha ya ka jinglong play jame abelang ko Chris Jesu be ye karko karto yangi magilang ikon ke basha skor ke bayi ke basha niam telan yame Jesu karko karto ya mor ke ikon ke basha bentang ha ka negi Chris bekoi ben koi ben kyai ke bang ke basha tam ben dengan yeki dem ha ka jingdon jame ya idon ban ki ko Jesu haba ki don hayi haba ki don ha ka jing tiap pang haba ki don ha ke hospital abaki don hagi jakatre abaki don kwe Jesu ai ba ka bor jame nang pen tengen yaki nang pen klain yaki nang pen kam chiliu yaki men yalong ka way ban be ko Jesu kumba melong yalong ka way ba du play kumpa lemba ka jing pen shisha ka jame lemba ka jing em saki jame lemba ka jing go jame ko do yaki ko Jesu men ko ai ben kya yaki ko Jesu ai bor yaki ko Jesu hallelujah 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 la 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 Hallelujah.
hallelujah, 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 hallelujah. La 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 la. Hallelujah, 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 Jesus, 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 Jesus. I boring it, Jesus, I boring it, Jesus. When God is here, I get Jesus, hallelujah, hallelujah, la 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 la. To ngin nia duwai. To shashkor kotrai ye ke jing duwai jangi. Bakane ke jingya ai kliang akentang jang ke jing sius pa yengi. Kan man rahangi ya ke jingira hakane ke jingim. Bakan penyo ye ke jing kemen junam. Da ukre sutrai jangim. Amen. Utrai undon reng ka batpim. Play badon bor baran karkuya pi upa badukon. Padumen sim bakoid. Amen. Yalisuk man penpana ya ka kubar buha jongotrai da ka jingim ka jompi. Hallelujah. 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 Kendai punyo. Abar kendai punyo. En jag har ju trätt Jesus Kristus.